Kad ja treniram, kad mi se zgražaju neki stareši ljudi ili kaj, to je mene najdraže. Onda ja nje uživam kaj ja nje zrihtam. Kod trčanja se razvija hormon sreće. To čovjek je najsretniji kad trči. Pa odrastao u Proseniku Začretskom. Tam sam i rođen, te spada pod Zabok. I tam sam i rođen i živim. Živel sam tam do svoje 29. godine. Nogometni klub Đalski. Koja pozicija? Bek, lijevi bek. Muke su bile, teško je to bilo izdržati. Ali poslije je krenulo, znači sa svojih negdje 39-40 godina, onda sam ozbiljnije počeo s tim. Velike promjene. Kao prvo, kad sam počeo trčati, kad počeo malo ozbiljnije trenirati, počela mi je naglo padati kilaža. Malo sam se bil splašil tome i onda sam prestao trenirati i počeo više jesti. Mada sam se zaribao. Trebao sam pustiti da još pada kilaža. A inače, kak se odajem svemu i svačemu i lumpanju i pijenju i tko zna čemu sve, već počeo sam zaboravljati dosta bitnih stvari. A sad, od poslije trčanja, nema zaboravljanja. Sjećam se prve utrke, to je bil Risnjak. Trekking na Risnjaku 2008. godine u 6. mjesecu je bilo. Malo treninga je bilo onda i išli smo na tu utrku. Znači Bašić, Samir, Mario Očić i ja. I odmah smo išli na planinarsko, jer onda prije niti nije bilo jogginga. Koliko je to bilo kilometara? Negdje oko 25 kilometara. I završili smo 21., 22. i 23. S tim kak mi skoro ništa nismo trenirali, bili smo super zadovoljni, gdje smo bili umorni, strgani svi, tjedan dana po nogama nismo mogli po stepenica opće, nikak, niti gore, niti dole, ali evo ga, i opet je, dalje smo trenirali i sljedeće utrke išli i sve je bilo u redu. Uzbuđenje je prije svakoga starta, ali onda još sve nepoznanica, još je sve to nepoznanica, ne znaš kaj te čeka i to, a trekking je tu specifičan baš tu kaj se tiče te karte i kompasa, to je lijepo. Malo je drugačije, uvijek imaju neki dečki sa sobom te pomagala, ko zna kakva sve, i te kompase i ucrtaju si točke tak da vidiju gdje se nalazi. Ja s tim se nikad nisam bavil, niti ne mislim. Ja se uvijek držim karta i kompasa, dobro je sve dok sam razmišljam. Čim se na nekoga zanesem, uvijek dolazim do neka problema. Ja mislim da je na 2-3 godine svaka utrka, mislim da je ovo posljednje. Mislim da je ovo posljednje, kakve muke, kakve težine, a samo zbog toga kad nismo trenirali. Nismo dosta trenirali, mi smo samo na utrke išli, a trening jako malo. Takva težina, hoćeš, sad vidiš na početku je bilo dobri rezultati, hoćemo još bolje rezultate, a to je problem. Onda napraviti bolje rezultata bez treniranja. Tako je svaka utrka, zašto sam išao, ne bu više išao, a čim smo došli na cilj, odmah kad je sljedeća utrka, čim smo došli na cilj, sve se zmijenilo. Na utrki je uvijek bilo tako, a na cilju sve drugačije. Kad je sljedeća utrka, društvo, razgovori, gdje smo fulali, kaj se dogodilo, kako je ovdje opasno bilo, kako ovdje, to je bilo fenomenalno. Odmah poslije utrke sva mišljenja se mijenja. Tu sam dosta dobar, teren je zaista specifičan, tu ima ko zna čega sve. I tih provalija, i vode, i plivanja, i pentranja, i probijanja kroz šikaru i svega. A normalno je lijep je teren, karta, kompas i snalazi se, prepušta si sam sebi. Ili se držiš za nekoga i onda moraš biti prepušten njemu. A ovak je bolje kad si sam sebi i jako malo griješim kad sam sam. Ali kad sam s nekim, dosta više griješim. Najbolji trenutak u trčanju je samo trčanje. Razmišljam samo o trčanju i samo o sljedećoj točki. I poslije već o cilju.
a ne razmišljam nikakve gluposti druge, današnji svakodnevni problemi, uopće toga nema u trčanju. To je razmišljanje prepušteno samo trčanju i opuštanju. To je to. A najteži trenutak, ima svaka utrka neki svoj teški trenutak, a čim su duže utrke, onda je, treba se drugačije postaviti na utrku. Psihički mi je i fizički bilo najteže 100 km Velebita. To je bilo prije 3 godine. Da, 3 godine. Ipak je to bilo teško. Visinska razlika je velika, prek 6000 metara, 100 km, ne znam, 102, 103 se je trebalo napraviti. Prvi put ta utrka, to je bilo ipak najteže. Trebalo se, najviše psihički se tu treba pripremiti. Fizički obavezno, ali psihički treba biti čovjek stabilan. Moje mišljenje je da iskustvo uvijek pobjeđuje. U 90% slučajeva. Mladost je tu prednost, kao oni su ipak malo jači, današnje dobo više treniraju, pripremljeniji su, mlađi su, ne mogu, ali na trekingu to njim jako malo znači. Znači njim, ali ne previše. Ako se oni ne snalazi, to niti ne znači puno brzina. Kad brzinu predeš, kaj ti znači ako predeš kilometar dalje? Se treba kilometar vraćati, znači treba pratiti non stop i kartu i onda tu uskladiti tu brzinu. Nešto najljepše kaj se mora doživjeti. Zaista to su bili jedni najljepši trenuci tog mojeg trčanja. Trebalo je biti 100 milja, nažalost. Zbog vremenskih neprilika je bilo odgođeno tih 100 milja, prešli smo negdje 108-110 km, skratili su nam znači za 60 km stazu, ali isto iskustvo jedno jako veliko. Po cijeloj stazi, noću, danju, non stop ljudi, navijači, imaju ona zvona, zvoniju sa zvonima, okrepe na svim mjestima, ko zna koliko njih. Fenomenalno iskustvo, a nešto najbolje na cilju. 1000 ljudi dočekuju, svakoga pozdravljaju, nevjerovatno. Nije ništa loše, ništa nije loše, sve u redu. Trebalo bi trenirati svakodnevno. Ili 6 dana u tjednu bi trebalo trenirati, mada ja toliko baš i ne stignem trenirati, ali treba raditi recimo tjedno tu kilometražu. Tjedno bi trebalo raditi negdje od 80 do 100 km. A ja ne radim, recimo imam već i opet iskustva tu sa tim malo dužim utrkama i znam da mi to nije toliko već niti potrebno, ali ipak dijelam te treninge po jedno 50-60 km na tjedan. To treba biti, sad je bilo ta ultra na Zagorje treku i tu je 45 km, već sam si prekjučer trenirao 16 km, tako su malo laganini, tako da sam polako oporavljam od te utrke. To je to, recimo 50-60 km na tjedan bi trebalo biti da se bude spreman na tu utrku. Mada, kako sam već i rekao, bitnije je glava, bitnije je psiha nego fizička pripremljenost. Pa ima, kaj se toga tiče baš u trekingu, recimo mene se najviše dopada kao trkač Šivak Kristijan. Kiki on, njega jedno vrijeme, onda kad sam malo jače trenirao, onda čak i na Durmitoru smo zajedno, drugi smo bili došli. Onda sam bil isto dosta jak, kaj se tiče spremljenosti. A Kiki je onda možda bil malo slabeši. A sad je on ipak malo još ojačal, ali jačam se i ja sad. Inače je želja meni bila da završim 100 milja. A pošto nisam uspio na Mont Blancu, sad je prilika, već je to sad 3. sezona Istre, 100 milja, ali sam oba 2 put bil povrijeđen. Tako da nisam bil spreman niti jednome, a sad sam u redu i spreman sam i mislim da je sutra 100 milja da bi već bil spreman za iti na njih. A za zdravlje, i inače većinom počinju ljudi starije malo trčati, tako i ja sam sa svojih 39-40 godina, kad vidim ova svakodnevica, naporan tempo života, još se ponegdje lumpa, popije si nešto, onda to ne ide više tako.
Onda treba sa nečim to ublažiti. Onda već niti nije tolike volje za lumpanjem, jer je ove prvenstveno, to je sad prva stvar koja me zanima, a tek onda dolazi ono ostalo. A zake bi mladi isto počeli? Pa zdravlja, kondicija, trezven mozak, pa nema tu nema smetnja na mozgu, to je sve, na sve se more reagirati, sve se mora zapamtiti. A lijepo, pa kod trčanja se razvija hormon sreće. Tu čovjek je najsretniji kad trči. Uopće nema nikakvih problema, opterećenja, ničega. Kako sam počeo 2008. trčati, 2009. sam se uključio u klub. 2009. čuo sam da ima tu trkači klub u Krapini i rekao, ajde, stupio sam u kontakt s Peperkom se znam od ranije, je tajnik bili, ajde, idem se uključiti u klub i tako smo mi počeli po tim utrkama cestovnim, normalno s svojim trekerašima po ovim brdskim i nepreglednim utrkama i onda sam istovremeno s njima trčal ove cestovne utrke. Isto, oni su me učili kako trenirati te cestovne utrke. Prvi klub i nadam se da bo i zadnji klub. Ringlišpil, super. To je, tih 9 krugova, to je polumaraton. Nisam još bil prav spreman za te cestovne trke, tako polumaraton mi je bil malo naporniji, ali evo, sad već jesam za polumaraton, sam već baš onak spreman. Ovdje je lijepo to kad taj krug koji je bil 2400 ili 2800, ne znam koliko je bil, kao uvijek znaš svaki put gdje te kaj čeka. To je lijepo, znači uvijek znaš, ako je tu brdašce male, da tu moraš malo usporiti, malo si zeti zraka i tamo moraš stisnuti. To je recimo ta prednost jednog trčanja kad znaš kaj te čeka. A onda kad ne znaš kaj te čeka, ti možda stiskaš onda gdje misliš samo gotovo, a nema toga kraja, onda se iscrpljuješ nepotrebno. A kad se cenara tiče, tu sam već bil dobar. Tu sam dobar bil, recimo, kad moje 4.30 sam išao po kilometru, to je za mene fenomenalno vrijeme, super vrijeme, kad bi mogao tako držati polumaraton, već bi bil puno zadovoljniji, makar je moj cilj polumaratono istrčati za manje od sat i pol. To je moj cilj. I nadam se čak da bi ovu godinu ovako nastavio trenirati kako sad treniram, da bi to mogao napraviti. Organizacijski je svaku utrku naporno napraviti. Nije to lako, pogotovo ovako trekking utrku koje treba prejti te sve brega, tu je i planina ta koje treba naći točke, te postaviti točke i oko toga se sve brinuti. Dosta je tu posla, puno posla, ali zadovoljstvo je to kad dolazi puno ljudi. Svaki si mora odrediti na koju utrku bi htjeli iti, more prejti. Ima sad, kad je bitno, ima tu u našoj okolici puno utrki, ne trebamo iti nekam po Dalmaciji ili po Slavoniji, kaj ja znam ko. Slavonci su jako dobri prijatelji naši tu iz Baraber tima, a Dalmatinci su isto dobri prijatelji, ali nisu tako druželjubivi kako su Slavonci, oni su zbilja pravi. Jer su ipak bliže malo nama po karakteru. Napravili smo nekakvu utrku koja je skupila ljude i nama isto cilj da se družimo i da se jedni druge posjećujemo i da zajedno trčimo i da se veselimo. To. I da se poslije podružimo. Nezaobilazno. Bili smo na turneji Afrike, idemo od grada do grada, vozimo se Vlade s kombijem, vozi, mi se doperemo jedno od grada do grada. I jednoga dana ispred nas, dečki s kopljami, gačica same, stane Vlade, kaj dečki, veli gotovo je z vami. Bili su ljudošeri, veli idete Lonec. Veli čega, pa nevno, pa mi smo na turneji, pa idemo na svirku dalje i to, pa nevno. Gotovo je dečki z vami, ajde, s kombija vani, idemo. A kamo se mi idemo sad, i mi prosimo, pa te pa nevno, pa ima ljudi nas čekajmo, sve gažimo, govorimo sve, nevre Lonec. Mi prosimo, molimo, dojdemo do Poglavice, prosimo. Veli Poglavica, smilili smo mu se. Veli ovako, imate samo jednu šansu. Svi hlače i gače dolje i idemo meriti. Ako svi skupa imate pol metra, puštamo vas, a ako nemate, Lonec i nema više spasa. A kaj sad mama vi izgubiti? Mi hlače, gače dolje, Poglavica tam ima svojega adjutanta, on 7 metar i mjeri.
mjeri Andrije 12 cm. Mjeri Iveku 12 cm. Mjeri Franje, gdje Franje? Mjeri Franje 12 cm. Da, se mogu malo pojačati. Mjeri mene 12 cm. Sad mjeri teba 408, sad još vam fali. Mjeri Vladeku. Vladeku mjeri 2 cm. Jebata sad s poglavica te tam spravila. Sada ne mogu mene spomenuti. Točne pol metra. Ajde, dečki, zvlegli ste za dlaku, ali ja obećanja održavam. Pušteni ste. Prejdemo mi brze v kombi, sednemo, Vladek vozi, sih tišine. Vozimo se. Sad Janko tam dreva, dečki. Kaj je bilo, da nije bile moje 12 cm? Veli, kaj da nije moje 12? Veli, Franjo, kaj da mojih? A kaj bi ja, veli, kaj da mojih nije bile 12, pojeli nas bi. A Vladek, veli, dečki, a kaj da se moj nije zdigel?